Dobar dan svima, lep pozdrav iz rasadnika Mihalek. Danas smo posjetili jedan vrt gdje možemo vidjeti godine rada, truda i kreativnosti. Vlasnik ovog vrta je baka koja je ušla čak u 8. deceniju života. Ona je uz pomoć svog supruga godinama sadila i uređivala ovu površinu. Potpuni amater u ovoj priči, ali je čitala časopise i uz pomoć časopisa učila o biljkama, šta vole, šta ne, gde se sade. Kaže da u to vrijeme nije bilo interneta i nije sve bilo dostupno na jedan dodir. Pošto je sada jesen, ne možemo baš da vidimo svu lepotu ovog vrta, ali ćemo mi doći na proleće kada procvetaju perene. Tada će da ovo bude jedna potpuno drugačija slika. Ovdje možete vidjeti kako plava trava festuka može biti zanimljiva kada se grupiše kako treba. Jezerce je ispod albicije, kineske mimoze koje su prelepe u vreme cvetanja. Pogledajte kako izgleda senoviti deo vrta gdje su grupisane razne vrste hosti, plućnjaci, lonicere, heleborusi, hedere. Na rubovima senovitog dela su ukrasne trave koje se sada već polako suše. Kamenjar se nalazi ispred ulaza i izgleda kao da je svaki kamen tu vekovima, a ne godinama. Biljke su veoma pažljivo kombinovane. Aukuba je u pozadini, sađena ispred žive ograde, ligustruma, i ona tu veoma lepo napreduje. Možemo vidjeti i visoke sedume koje i dalje neumorno cvetaju. Napravljena je kamena stazica koja deli kamenjar na 2 dela i omogućava da se biljkama priđe bez ikakvih problema. Poseban akcenat ovdje je stavljen na veliki broj saksija i ćupova u kojima se nalaze sukulenti koji daju poseban šarm ovoj površini. Veoma interesantna je ova poruka dobrodošlice na ćupovima. Ko se ovdje ne bi osjećao dobrodošao? Ovo je samo jedan primjer kako dugogodišnja ljubav i upornost daju divne efekte. Baš zato nas pratite kako biste bili uvek u toku. Lep pozdrav iz našeg rasadnika.